Njengoba ngike ngakhuluma ekuqaleni ukuthi ezinye izinto ezenzeka ku-social media akuzona zonke okumele sizithathele phezulu sibe serious ngazo ngoba umsuka wazo asizazi ukuthi ibuya kuphi. Kule video benzo umgibe ekhuluma lokho kungamphathanga kahle ngepost kayibonile lapha ayibone khona nanokunye ke engakwazi ukuthi ke yini eyenzakalile emotivate ukuthi enze le post. Iwari yami lento ukuthi always ama-Blue Nation ingcapha abayiboni lapho esuke ngakhona. Inkinga nezovela abayiboni lapho ngakhona. Lezi zinto zindala lezi. Obaba Ali besangcokusana ukhuzana ukuhleka okuhle bekumnandi bemthuka ngale kored. If esenhleka nokhuzana mabebonana kokuhle bangakuthanda lokho. Kodwa uthe sebuyele ngalo Ali sekukuhle sebelungisile no SK sebecula benza nama feature. Kodwa uAli bakunezinto ezibhenga kuyena wafuna ukulwa kangangokuba waya erank eyokhuluma nomhlaka 1. Ikuphi lokho kwakumenza ukuthi azayo ukukhuluma naye emsebenzini wakhe. Wake waya kuma Red Nation ayekade emthuka kangaka. Ebese kuba ungidi lo osekuyena uZanef ohlala ethuka njalo mayithola ichance konke ayikhuluma ayibhekise kwaBlue or Khuzana umcinela kodwa igama laKhuzana alisali. Mayithanda athi ayibencane indaba ma-Blue Nation hayi ayibencane mayibuya phinda nidelele. So angazi ukuthi kwenzakalani lapho ma-Blue Nation. Phinde kube lo bekuthiwa usijula lo oyibhorekile ethi asule SK ngokuthi bona uthi akancengi umuntu ofuna ukuhamba kahambe nakho selento kaThamara. Manje sekuyinto kaMgibe manje asazi ukuthi kwenzakaleni again uKhuzana usithola esesenta kulokho. Manje mina iwari la ama-Blue Nation ayayibona yini lento or awayiboni or enza amabomu noma ama-Blue Nation asejahe lokho akujahile acabanga ukuthi kuyenzeka. Mhlambe noma ukuthi iningi lama-Blue Nation ayajabula lijabulela ini ukuthi umgibe ukhuluma lokho akukhulumile akukho lapha amthuke khona SK awuyikho inhlamba la ekhiphile. There's nothing. Izinto ayikhulumile zi-general zi-normal. Abantu abacareful bayawacwecwa amagama bekhona SK kodwa kuba uKhuzana Nkosi yami kade ekhuluma engazange amenze lutho bemdixa ngenhlamba esho yonke into ayisho kuye. Nikhona ama-Blue Nation nikubukwa lokho benicasuka nize niyeke nize niphole engena ku live ku TikTok amusho ngenhlamba 2 hours ekhuluma nje emedelela. Ikhona into isengakhulunywa umgibe nini esenganijabulisa ukungaboni ngasolinye lokho abanakho okwabo lokho but uKhuzani ungena kanjani kulokho. Uyifene ukuthi uSK comment angayithandi useqale nini uKhuzana ukuba muhle useqale nini ukwenza kahle emehlweni akhe bengenzini kahle all along ngesikhathi samthuka embiza yonke inhlamba embiza phansi kwedwaba kamama wakhe ongasekho emhlabeni embiza nangenhlamba eqala ngo-G buhlungu kabi umuntu umsebenzi awenzayo ufaka abantu uyisibonelo esinjani. Kodwa nina manje ngibona engathi kunaba celebrate understand ukuthi ni celebrate ini ngoba lezi zinto ezenzalayo into etemporal. Akeze ukukhuluma lutho umthandeni akeze ukusho lutho bazomkhulumela abalandela bakhe bayokhuluma azabuye ngezansi umgibe uzo trend until azazibona ukuthi yena wrong ngoba ngale ayikho into wrong okumele ikhulunywe ibheke umthandeni uhlile right emehlweni abo. Manje lo celebration layo nizothini ngayo izohamba ifike phi ngoba uzoshintsha ngekudala uzophinda abuyela. Ikhole 1 nje from SK zonke izinto seyiwele esimeni akasayikhuluma kade ikhuluma lokho kuncoma ade ekuncoma kubhekise kuKhuzana okungelona iqiniso ngoba phela bekuncoma ngoba usefila ipressure leyo ukuthi khonto simcasulile
cause if encoma uKhuzani akabeke eceleni uKhuzani amncome ivideo ihambele yodwa kuphele kanjalo. If ukuthi khona baphambene khona inkulumo SK akhulume ngevideo separate engahlangene nalokho. So manje nina niyovuma ukusetshenziswa until kuze kube nini. Niyakuthanda yini ukusebenziseka ama-Blue Nation lapho kunempi khona engathi umuntu ongathi ubefocus kwa red or engalwa red masithi ukhuluma kahle ngoKhuzani ngoba nakhe elwe izimpi zakhe nani bese niyangena nimsize kulokho noma niyashesha ukukhohlwa noma ngabanye abantu abamdayisayo vele uKhuzani ukuthi makwenzeka into asenajabula behlale for years 2 years 3 years behlale ekhuluma nje against uKhuzani each and every day right nini marketing seyeqale nini ukwaze nini ukuthi marketing ayishaya Khuzani esamthuko after ebona sebexabene nomthande. So ezinye izinto kumele nizibheke nifakele izibuko nibhekisise ningathathi ngehype ningathathi ngehaba izinto ngoba nakho senibona ukuthi sekukhulumeka nje bese niyagijima. Lokho kuhype abantu ma-Blue Nation kuyomele kuphela lokho ukuthi niyasebenziseka niphakamisa abantu ngoba yabe nibaphakamisa abantu ma-Blue Nation ninalo italent lokuphakamisa abantu. Angazi mina kanjani kodwa nakho ukusebenziseka nje kalula nje so simple. Istatement esiyi-1 into asenzayo hayi seniyamzwisisa one statement after how many videos 300 videos mhlambe umuntu nama live ethu kuKhuzani one video umuntu right. Manje nibhekisise lonto leyo ukuthi uhlobo njani labalandeli uKhuzani emlandela ngokuyikho yini uma kuzoqhamuka umuntu ezokhuluma into eyi1 seniyamaphakamisa ngalendlela imphamisa ngayo. Ukuhleka lokho enikuhlekayo yezi ningahleka uma ukuthi nabachomele nibachomele kodwa kungakuthi lokho sekukuthi senethemba lokuthi mhlambe umgebe cha leyo into yabo abazoyilungisa ilungiseke futhi idlule iphela. Nizobe senithini because uma isilungisekile into yakhona uzobuya azogaxa nina ama-Blue Nation enhlambi nazo niyibona nayo uKhuzani izomnetha ngoba ihlale zimnetha each and every day. Nizobe senenza njani nizobe senithini nizobe seniphatheka kabi futhi sezothukwa manje kuthiwa uyabheda umgebe kade right. Abantu abahlale bethuka uKhuzani each and every day ma-Blue Nation bohleli beyisitha uKhuzani ngoba bamthuka isikhathi eside engenzanga lutho singekho isizathu abamthukela sona. Ayikho into eyowashintsha ukuthi sebeyamthanda no abamthandi ingoba lapha usuke sebekhona sekunenkinga sekuxatshene. So anizameni ukuthi into niyibone isesekude ukuthi le izosibangela inkinga sizoba ne-problem. So le post le ebibhaliwe nakunye nokunye okwenzakalile esingakwazi ukuthi yini abayibangele khona kuhle kodwa if bebanga ngabe sengena phela ke uKhuzani lapho usengena ngapho ngoba bayikhulumela bodwa into zabo. So beke lokho ma-Blue Nation ukuthi ngingavumi ukusebenziseka so simple nami seniyathatheka uma ukuthi ke indakazo le kuyahlekwa ngoba kuyihlaya akuhleke kuphele lapho ngabe senicabanga ukuthi manje ke shoot useshintshileke towards uKhuzani no ayikho lonto leyo. Mabekhuluma izolunga into yabo bebe right bese iphindezela nikhaya ama-Blue Nation bese nithi uKhuzani uyathuka uyasuka kade yini nivumela abantu benews so simple. Ngiyabonga.